dan matang biar bernilai persyak iki kini kena dak tu jik thombor jong Sarkar Meghalaya Democratic Alliance persyak yang ke hok jong Padba Meghalaya yang juga sang cenwayam hinadu bersedang ke Bangladesh berkat ke nongkai dari zogi hidup dah ke jing thang panibi ba hidon agani ke kendau ke siap dari bagi ada ke jongi kepala asro ba di kilong shua ya kini gari ke jongi jong insa in bam indi in kamai gaji na kini gari ke jongi andai kumba kalong yu ba wat ya ke jakpok jong kinu higai la kini jentat no da kini Sarkar lam dadam su simbril de nagaliang jong kesan ni kedua kinu higai ba kimdai bandu mensiam hak ke jongpi idon ke hak katum ke articles ke balai puar jom ke constitution di negara India hak ini ke articles ke balai puar la kedosai ba parfat kinung song senong jom negara India idon ke hak pan yoban ke hak pan kamai jadi bat katum ke articles ke bakat kendaru la kedosai bang idon ke hak pan yaki la ke jom hak jom tekom ke sang rengkat bat kini samla jom ke hidon kepada nak kini ke por ye penpau ya kecing persyak ke bejur ya kini ke Sarkar MDA hapok jilam dom kontrak sangma pat kawai ke bangi khamsnu si susu kalong ba ngidon ke jai benriu jungi ngidon life benriu ke amale ke jongi na ke jai benriu niu trap ya ke bala sensar pat de ke arp saumut ke amale na napok garo hills kani ke jiksa sensar ha ki arp saumut ya ke life benriu kalapun I ya ke jingtron jang ke jai benriu ke jongi Kong ki samla jong kejat benreu nyusngo banjang skam hak nongrem bagi nam aila ya kini ke mendiri ke badai ke politician ki jong pada ke jingep jonga ngasngo ban hikai ke babon ki samla jong kejat benreu lano pimdai ban nget bagi politician kita ki leader lano hak jingep ke jongpi pimdai ban nget bagi politician lani ki political ki bagi kamel dia kita ki leader kimdai ki leader Walajen bagi lagi lidar, la kumno kemensim lidar, kadoni kemensim kejing yasha, kadoni kemensim kejing salam, kemensim kejing teplam, kadon kemensim kejing snow, kemenkwa bani rablam iki basyam jenjar, kedok kirangli, kijoki, kibai kedua kejing e. Hari kumagi I, kani ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ngila abanom, moh, ke Sarkar ksud, kumbala keren tu samla amenin. Bahkan ini ke Sarkar kumbalakam doba proston ha usam arjar khatpra haswa menilai ke election ulapan pau partai yang kejimbit ke cung udah ke baong ba lara ke NPP ke poya ke bersensyar kan ya trailang buat bat kiksud sisa kala urlong kade ke mensim ksud jong ke NPP hapau kesinggalam jong kontrak sama jong kani ke Sarkar MDA yang kepala ilam de ke NPP hapok ke jenglong chief minister jong kontrak sangma ke pen sisa kita ke mensim ksud ya kai ke bang UI mentah ngatrai ki Padba ki khamba bani ni ke noilap sang balang kai ke bang UI ke long ba ke jingdawa ka rolan jong ki jai benreu garo kate ke tak kesin jong ki jingno siliang ke tarajur ya ke bang UI kijing mentoi kita development bar fight lapan bahalun Sakar Hills kadba ka jaj benrio jungi new I bo kontrak sang mau ayo ba preston tangsong kum deputy chief minister tang da kisniang balai sam sikinong kendong jokar khasi ke jungi kila khen ni ka jaj benrio unyo trap kum ka jaj benrio ka bapet sniang takkan mau ko kontrak sang ma medai utau chief minister bala jir lapan syong yame ha ka suki chief minister da ki Padba kat kum gerti sensar negara India ngeptep la mano balajit yame andai sisen bame yang akan nongram ban sensar ke sela ka tarajur kamde menok siliang na kaliang jungi kesang rengkat begini samla juga hidu rengkat begino hikai ngisngo sa sisen pat ban pangrem jor ya kene ke cingla donbor para ke jok kapor ngi kerpat kino hikai ke jungi bakim dai bandu mensiam ka jingja ke balaja ke tugas ngi maka bala penlong yang tu ba simsang umrei bulit garo umra pen I halang baki video lang baki YouTube channel ya kecing lek don bor kecemu ha ka ba open face to face ulala yang tu tiargas pan berat sakipat ba khamtam sikino hikai ki badan bat kilong kemi ki ba armat bagi kena ki baret kare ka pen I kecing long merau kecing long sut jong uni upulit
ubah kelam dan syok jing tiblam bang jo ko por kasang ke pendam joriu yau DSP jong ka East Kazil district ubah Aiban Dinggo ubah ong hak tu kasi kinong hikai sisen bangla phong ngene ke kaki ngamdai syok khasi ngamdai syok khasi hak tu kami mreu tarik ngala ong yu lada phim dai syok khasi lada phiam tap ne amkne kadau jong kari kasi lada dang tap je phi dakan mau hagawai kasi kani ka khandau kan sa o je ka log niang ka jong me lada me pen ibor gi no hikai gi patlat bor mi sakmar in pen ibor ban ngi gi no lap sang balang ngirung ilaw gi bala kloi ngi trai sang balang manira ge jai ban riu amdai bang trai sang balang berban ka pla ka jungi hadu matangi kum kino lam ngi duk namar balai ngi don kano ka jing bam sap ka jing bam pang handai yame la sut la shor dak ta kam lu jong kinong trai kam sarkar ba yame la ada ka tulap na kom sap jungi padba la buram ni suburam asap yu dai bang da buram na du muslim kai ko bang awah ko kesini haba kinong hikai kilet mi hapo sekretariat kabra jumu uang bangang am da tip hai ki norms jong education department if you are not fit then you have to step down lada mem tip ki norms of education department but me bat ya ke education department ko education minister so has step down dalam dia handai hadian tanglai singi sau singi iba ka kubur ke pi ba uba ala kemam uang ngam tre ban hiar suki kare ka pani ya kecing lalat kecing kangar spa kecing lalat suki kejong kini kinong mikmat kejongi kamtam kinong mikmat jong kajak berdua kasih kejongi nidan betalai berdua nida perkere nak lihat ke channel emru mentaya ki isu kejongi kuno penginya sakmat namar arzar apply kan sami ke election nak kita budget kinong mikmat kejongi live hosan ngut nak kini ke live ngut kidai pan penihar sukino do pai ba lada ki pai ba ke menjur ni hak menteri sitom nak liang jungi sang balang rangkat bagi press ki media kinong hikai ki kena ke ba khat press nam strong mire ben trelang pada penihar kardano kini ke live hosan ngut ngadum jer keteng ya way uba phila ya tep ni bola ya kon nak bor mat ban masiem hendak ngumbio ya ke support lain no tang way nak live ngut live san ngut ya hab trash stop ban penihar sukino ha gani kesnam arjan mulai gane demokrasi gane sensar pai ba ngidoni ka hak ban yakhi ha gado benta jo kari India ngidon ka hak khamta man yakhi gane ka benta jang ka khando ka siap ka jongi ha jo ka por ngasnguru banang ha jo ka por bana kaliang jang ka sarkar ka jo ailar ngi iya ka dep puja ka baladep ya ka sekretariat ka beri 144 CRPC la ailar ikitu ki jai bende Hindu bade sha nang to khmat jo ka get ha ka akan dai deringi bagi muslim gia ada Shillong gia saudam jo ka sar Shillong judan bawan penwet hadai kat bagi ya di khom ko pri unyo trap kita ritai muluk ladon tang ka jisha penwet sudah bat kene ka peni kanang pensat kanang penbitar ya ka mensiam jo ngi ka kino elam ngem dai sho ki brio ki badang pihap khang ban khen khana khlong ngi namar ngidu ngiru ngidam ya ka bor ban ra tang ka dia na kaliang jong ka chanwayam